Our land, our inheritance. Our land, our inheritance. Community power. Makuite ibango ire na maandiko atongoria na arumiriri a kanitha wa PCA Macedonia parish-ini ya Baraka macemanĩtie kĩharo-inĩ kĩa mũbira kĩa Nakel Rongai Kajiado ya Rũgongo magikomithia ciĩko cia uhahami wa mũgũnda ũrĩa maugĩte ni wa kanitha. Shida yetu ni mtu mmoja, yule ambaye anataka kujenga hapa kama private developer ndiye anajenga kule kwingine kama affordable housing. Na kwa hivyo kuna tactics zinafanywa watu gawanye, wasike vijana, waseme vijana wakae pande hii waguzwi na pande ile ingine wanajenga. Na the issue is this land, the Nakel land, the stadium, the whole of the schools, title ni moja. Fortunate ati mtu mwenye amelipwa anaweza kuja aseme inajengwa huko nyuma. Usiseme huko nyuma, sema ni nini inajengwa. Hiyo affordable housing inajengwa at what cost? Sawa. Na nani amewapatia ruhusa? Tuliitwa kwa public participation bado. Mũgũnda ũyũ wa ĩka 152 gĩcunjĩ kĩaguo kĩrendekithio gwakwo kwa nyũmba cia thogora wa thĩ mũbango-inĩ wa thirikari. Atongoria ya kanitha makiuga gũtirĩ handũ maiguithanĩirie na thirikari kana magakuruhanio mĩbango-inĩ o yothe. Church have defended this land from the time it was given. So now si wakati wa kuja kuchukua bila kuhuzisha watu wa Rugai. Also, it is even so frustrating that even when public participation was done, ilikuwa selective, and it was said that the church should not be told. Sisi kama kanisa tunasema hivi, hatupigi maendeleo ikuje, lakini ni lazima community ihusishwe katika hayo maendeleo. Kama serikali inaheshimu sheria, wacha ifanye kama vile sheria imesema katika article 10 ya constitution yaongea mambo ya public participation. Ihinda-inĩ rĩu gĩkundi kĩa Nyanake kĩeyumĩria na kuga onao matigwĩtĩkĩra kĩharo kĩao kĩa mũbira kwĩgwatĩrwo kĩa hinya. Kama juzi tuliona kuna developer amekuja hapa anasema anataka kujenga uwanja, ajenge hoteli na ajenge kiwanja. Alikuja ndani ya hii uwanja bila kutuhusisha. Nĩ kumana na ũguo rĩu morĩtie thirikari kũrũgamia mĩhang'o o yothe gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda. And now we are asking the government, please just go slow, stop everything until we to conclude kila kitu. Mweri-inĩ mũhĩtũku atongoria ya kanitha nĩ magiririo kũingĩra gĩikaro-inĩ gĩa kũruta mawoni gĩikaro kĩrĩa muoroto wakĩo warĩ o wa gũcirĩra waki wa nyũmba ici. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Rongai Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ.